abatezi b'akaruru bagira ngo ab'eby'obutegeki buri kubaru kutongana nekinyangaraza enkurakurana ngu okurugano babatorana tebeine kyamaani ekibara bashakire. Nze mbadde njagala oba Ssekikubo takoze abantu badde besimbe bonna badde mu kitundu kyabwe tulonde akalulu ak'emirembe kubanga emmundu ezibeera eno ne batiisatiisa ne bakola ki tewabaayo lutalo. Kinoomu yali wagidde omuntu gw'ayagala naye bino ebyokulwanagana ne bivaawo oli bwawagira Honorable Ssekikubo ono n'awagira Lwasando ono n'awagira Kabasi oli akola bubi. Basaba ngu ab'eby'obutegeki bakwatanise omwe yasinga abantu bamwegiiteho kiyambeho okugumyaho ekibiina kya NRM aha mutindo. Kushanga ba NRM no barwana omukitweka kite kyasemba buli nkiba kitugarira enyuma munonga tukunda ngo abantu ba NRM tugume hamwe maitsimba bombi at least omwaherezo ndijo mwanya nyowe ninteekateeka ngu washanga aba bantu bona nibarwana nibakora okunuku nibatugarira enyuma batari kututungura nituba nitushaba ngu tukorere orukututungura natuheereza orukututungura. Bamwe ombebembezi b'eddiini nka Bishop Jackson Murungi, Pastor w'abarokore Florence Nambazira bashaba ab'eby'obutegeki okuruga omu ntaro zitari kuyamba bakorera abantu. Kati bw'otunuulira Sembabule nga ye district emu eyali na package ya NRM tufuna entalo nga n'entalo ezo ziri personal. Entalo ezo teziri nnyo ddala nti oba omuntu akiikirira wano oba akiikirira wali si wa pate yaffe, naye entalo zaffe ezo ziri personal, zirina ebintu bw'obigenda ebuziba nga byebintu bya Ssekinoomu ne ebikosezza district enamba. Twagambaho na bamwe omu bantu batoreka ngu Sembabule neerugamu abantu b'amaani omu ihanga kwonka tarimu ikolero eryakuhaire eminyeeto emirimo. Kati fe abatawagira Ssekikubo abasazeewo nituva ku Ssekikubo batulaba bubi basazeewo n'okutusaanyaawo mu bulamu bwabwe nga bwe mubalaba tebaagalira ddala muntu atawagira Ssekikubo ate nga batono n'okubanga batono babataddemu omutima ogwabwa mafialism. So nze kyendowooza nti ekikulu si kyakulwana, ekikulu kyakuweereza pate era nga bw'ogambye nti pate constituency essatu za NRM ze zirina okulwanagana, nze ndowooza nti tuve nnyo ku kukolera bannayuganda kukukolera bannasembabule naye okulwana tekitukola ki tekigenda kutugattako. District ya Sembabule eyina amashazana ahari Mawogora North, Mawogora South, Mawogora West hamwe na Rwemiyaga kandi obwaba nibakiikirirwa omu ishengero ry'ihanga Honorable Theodore Ssekikubo, Honorable Shatisi Musherure Kuteesa, Honorable Anifa Kawoya Banjirana hamwe na Honorable Namuga Goreti. Gakushakirwa Karima Bashir ahabwa Tayari West.